Rero bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuza neza ko bameze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Ingabo z'u Rwanda zatsinze za Tanzania mu mukino wa gicuti. Diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda yatsinze Braille ya 202 y'ingabo za Tanzania ibitego 2-0 mu mukino wa gishuti wabereye mu karere ka Ngoma. Kuri uyu wa kane tariki 20/11/2024 kuri stade y'akarere ka Ngoma habereye umukino wa gicuti wahuje diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda RDF na Braille ya 202 y'ingabo za Tanzania TPDF. Abafana bari benshi kuri stade cyane. Uyu mukino wari witabiriwe n'abafana benshi barimo n'ingabo z'u Rwanda. Uyu mukino wari ubaye ku nshuro ya gatatu uhuje izi mpande zombi, waje kurangira ikipe ya diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda yegukanye intsinzi y'ibitego 2-0. Umuyobozi wa diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Pascal Muhizi yavuze ko yishimira uko umubano ukomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Tanzania. Yagize ati uyu mukino ntugamije kwishimisha gusa, ahubwo ukomeza umubano ndetse n'ubufatanye mu buryo butandukanye, uzamura kandi ubufatanye mu bikorwa duhuriyeho byo kubungabunga umutekano w'umupaka duhuriyeho. Brigadier General Pascal Muhizi uri iburyo yakurikiranye uyu mukino. Colonel William Josh Rovukenya wavuze ku ruhande rw'ingabo za Tanzania yavuze akamaro k'iyi mikino karimo no kuzamura ubucuti hagati y'ibihugu byombi. Ahangaha akaba ari ikipe y'igihugu y'ingabo z'u Rwanda ishyikira igikombe. Uyu muhango wasojwe n'ibirori byo gutanga ibihembo, aho amakipe yombi yambitswe imidari. Diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda inahabwa igikombe yatsindiye. Uyu mukino uje ukurikira indi mikino ibiri yabaye mu Gushyingo 2023 ndetse na Mata 2024, aho intsinzi yari yegukanwe n'ingabo za Tanzania. Abakinnyi ba diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda dore ngabo uko bari bahagaze. Abakinnyi ba Braille ya 202 y'ingabo za Tanzania bambikwa imidari. Umukino wasifuwe n'abasifuzi babigize umwuga, kandi iyi mikino ikomeje kuzamura umubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ku mpande zombi, ariko urangira u Rwanda rutsinze. Rero ibi ngibi ni ibintu byiza ingabo z'u Rwanda ziba zatekereje kuba zakina imikino n'ibindi bihugu. Ibi ni ibintu bituma hiyongera ubushuti n'umubano biba bifitanye. Rero aya ngaya akaba ari amakuru ariho cyo ku Samuzo TV. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment ugakomeza kubona amakuru ku gihe. Thank you.